Ay, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't. Shah Rukh Khan le anupoi gori te hi Bollywood industry a chuan nu palar ber pol mi nga event ber pol an ni reng china. Shah Rukh Khan chu kan chia anga Bollywood king ani mai ba ka Hollywood milar tam tak te nga isan ron ani boka voi tam tak India ram ati ming chato a zum lama du to ka man thei tur aneya che na in la changkang tak tak anga ve boka chutiang mi pa chu ani a mei che tam takin aro sum it wang rik po in an her reng don ti achia nga gold digger ti antam ve to sia Mase Shah Rukh Khan hi chuan vane thak takin ama mangai MM2 are thelai poa athin lung lo pom sak tu gori ngei mai chu nupuya anei theiani Shah Rukh Khan hian kumsom pariat leka upani ilain kumsom palimi gori chu party na atonga ahmuchia mai chu alwang liam ngala Mase party na chuan gori chu mi papakhat bula omdeu renga are ru chuan a single lawaniang atimana anga izom po anilaw chung chuan ariru chu alaw na ngal mai ani ma se chumizan la chuan gori bula ombe de ureng mi pa chu abial pa ni lovin a unaw pa le kani ti Shah Rukh Khan chuan a shechhuak le ngala aru kinahlim le taweng veng mai ani ma se gori wabiak po chu azak le ta thawa apan masashia gori phone number po voi thum anin mu na dil ngam ve chawani tin gori party chu an strict wangin le an sa khwa velain an lawa wangin Shah Rukh Khan chuan gori chu akola piangin Shahin ti mingpu angina insoi china gori chan angina insoi top zelani gori chuan a chung ten Shahin na bedu che anti to hi chuan Shah Rukh Khan ani ti alo she thiam ve ngal mai zel boka heti hun lai hi chuan mi mal takin phone an la nei lo ve a telephone kal tlangin an mangai na bia thu vel chu anin hlan ton ve chin ani Shah Rukh Khan chu gori bula chuan azam chetlat china mase angai izong ta na siam chu atum het bul thung zak chung chungin a the angin ma alave charchara mase chu gori in Shah Rukh Khan adu pha ve na sia chu ani Ingai zong anga anlen chwa dun nam hasaber su kumsang khat zakwa somriat pali October ni somni panga khani in Panchil Enclave Delhi ania pulbula an chuduna masi anzam chedun nutuka minute nga ba khunan manglavani an chung de sha lavin hun rei tak chung chu anin ngai zong ve charchara party na vel chu an mangchang kai hle a chu anin mu ve theidan ani miau sia masi anni pani hi chu party na tak an kal ngai lawa mundanga an leng swak dun da izelani tin Shah Rukh Khan chuan gori chu motor khal te azir pui china tin gori nen an hun man dan vel an hun man dun dan vel ja thakna no te po asangina nei thap bokani anin ngai zon lai hian anin chen ve fo china anin nyal ve na thei le boka tin anin nyal na chan ni ber chin chu Shah Rukh Khan thik thu chha lutuk wang ani deuh chok zela gori chu a chil le lutuk ani deuh ber mi pa byak deuh hlek chon alo thik mai china tin in zedan tur vela te a strict le boka gori chu asam tron po aphal ngai lawa asam tron chuan a chelo le zwal te poni ma na tin chian de na in mu khom ti vel po aphal sak ngai lawani Shah Rukh Khan hian chu tiang khop chuan gori chu alo ta nei ve china gori chu me che pakhat ve mai ania atan chuan abial pa thu pek zong chu zom har sa ve hle china chu wangin zalen adua zalen amamo a intini ti chuan a birthday chu Shah Rukh Khan nen an mandun zo to ka ngoi ringin Shah Rukh Khan po shil lo chuan Delhi chu gori chuan a chwa sana Mumbai lam apan top mai ni Chuta Shah Rukh Khan chuan athang nyangin a chwa san ti a shat vele a shil hai hle a Mumbai apan ti zong a shia a khonge om ti a shebok silo aril ro ha hle a aril ro ha lutuk chu anu aron topa anu chuan gori chu a mangai tak zetani ti alo shil fi a Shah Rukh Khan po in gori na chwa san chia ti a shat khan atel labin om theidon lawani ti a shachang ngala anu chuan a mei che mangai chu zong chuak turin le Delia ron shwai ke le turin a fapa chu thuron alo pe a ti chuan Shah Rukh Khan chuan a chan pa chu somin Mumbai a an kalve top ringota cheng sing khat chia an neya gori chu Mumbai a chuan an zong ta top mai ni a hau tak don hian ke zong ka shelu tuka Mase Shah Rukh Khan chuan athang nyangi chu azong zela a chan pa chuan rinom takin alo zon pui ve boka chuta gori chu bicha amuta lol maya
Shah Rukh Khan chuan Gauri chu ati ti pui ngala anin kara insha thiam lo na omte chu an sing fel thei shama ma se chu chu an thon thu top dan alani hau lo an buaina top dan alani lova buaina dang aron om le ani anin kara mel ma an sang le ta a mel ma po ani chia lo chun le zuate an sang ta ani Shah Rukh Khan te chung ko lama chang chuan buaina aom lova ma se Gauri te lama chang chuan om ve thung sa khwana lampang chung chang ani le ngala a serious viau le ngal Gauri te hi mi khosa thei ve pa ngai takan nia Shah Rukh Khan te ai poina hun lai kha chuan an khosak asang zoka Hindu an nia Brahmin ngat an lani le ngal ma se Shah Rukh Khan ro Muslim tlangwala nia an ma ni to ka an ru ve ve ya Gauri pa phei hi chu ru takani tin Gauri te hi chu vegetarian an nia chu an dan zom tur khau tak pakhat an ngai poimo em mai ani ma se Muslim tlangwa Shah Rukh Khan a chicken lover ni le ngal chen nang het po la nei lo chu Gauri nu le pa te tan chuan mak pa lo pom chu thil thei lo bur ani dona tin Gauri pa chuan a fanu chu pasal nei tur chun ala no pang nutuk ative tlan bokani chu an buaina ber chu ani ta a ma se Gauri le Shah Rukh Khan te chuan an ma buaina lo thleng tur chu shelok vek ma se an beidong du bik lova an tlom san du bik chuang lovani ti chuan Gauri chung te ril ruan min theinan tin Shah Rukh Khan chuan minglem te aputa vela Hindu angina in soi ta vel bokani hun engam chen chung chu Gauri nu le pa te po chu an bum ve theya ma se langlo tura thuruk engma hi alo om reng lo thuruk chu shiat chua ani le ngal veka thudik chu an shi chuak le ta vek bokani ti chuan Gauri pa po chu rinlok ange chuan athina rim tareng boka Shah Rukh Khan chu a hau ta shepa a fanu chu beto lo turin ati bokani ma se Gauri le Shah Rukh Khan te in mangai na chu alo nget char khop maya anin chen du bik chuang lova atopa chuan in nei chu an rem ti sakve ta ani achan chu anin chen du box si lova engang po in po chen tum chin ma se ti chuan kumsang khat zakwa songkwa pakhata in nein Hindu danin anin nei veka vo in ni thleng hian an lein nei bokani November ni som pathum kumsang khat zakwa songkwa pasaria fapa an neya aryan ni in anwa suhana le abram te an nei vele boka annu pa hi an sa khowonai nang lo ve ve a Gauri chu Hindu ala nirenga Shah Rukh Khan po Muslim ala nireng boka anin chunga chuan an pathian ve chu an be mai china engma buaina a thlen pha ngai lawani an pathian le rin dan chu ain ang lo hlea ma se anin za ton sak ve thung an fa te ero in tu sa khwa zongi an von engma chiang takashian anilo Shah Rukh Khan hian Gauri hi nei lo lau hle a voikhat chu producer FC Mera chuan Shah Rukh Khan nena chuan a film channa chamatkar release ani imal chu anupuina ini turson ri ro se alo ti a ti chuan Shah Rukh Khan chuan FC Mera chu lekha thonin chu ta chuan kanupuina ini turson ai chuan film changin kabang jok mayange ka in hnuk dok jok mayange ti alo zia kani chu chau chu alani lo Shah Rukh Khan letter zia te chu Stardust article tarlan sak ania ti hian Shah Rukh Khan chuan letter chuan alo zia ka kanupui hi ahma sabera I career nge Gauri jok ti du thlanna siam tura min ti ani ngai chuan hei ka soi chiangam film chan ka ban san jok mayange atan chuan mi a berni po ka shelo ka nei chun ania ka hmangaya chuan ama karil ru ka pehle bok ati ani